देखि पारतबे आम भितर झगड़ा आइछन जय जगन्नाथ जय श्री राम। आमर किछि दिन अब वीडियो बंद थिला तो भाई मैंने गोटे प्रोग्राम कलु पुरी जीवाई आम आसी पहुँच जाइए पुरी सातपड़ा रे तो आम सहित जोड़ी रुहतु आगु जहाँ हम तुमको आम डिटेल जन आसतु। गरम गरम बड़ा छणा हो खाଇବା बड़ा रे बहुत बड़ा स्वाद अच्छे आम एपटे अजित फजित बस खाऊ देखा डंगा स्टार्ट है आमर ये गोटे मामू आमर हिसाब हे ये अजित भाई राजेश भाई स्वाधीन भाई बसचनी आम आसी पहुँची गलु आम सातपड़ा सी बीच रे तो एत सुंदर व्यू आमको मिलने पाऊँ ये कह गोटे तुम केमती लगुच माने बहुत बढ़िया लगुच इमेजिन बाहर मुझे आसी नी प्रथम थर आसी मत बहुत खुशी लगुच जावाक तो इच्छा होनी हेल्ले कौन कर जगन्नाथ दर्शन करार अच्छी तो जावाक पड़ो आगे समुद्र अच्छी व्यू पूरा नेचुराल व्यू बोबाल प्लेस बहुत सुंदर लगुच आपन भी ये जगह थोड़ा आसतु बोबाल लगे आपन को ये आम बसचनी आम आसिक अजित हेरिका राजेश हेरम सब बसचनी देखो जाई तुमको अजित तुमको ये केमती लगुच स्वाधीन तुमको बहुत खुशी आम गोवा बीच में पहुंच जाइए एकर समुद्र एकर हमर चिलिका मझिरे आम ये आमर टीम मेंबर माने ये आम सब आसिक बस जाइछनी काले बाबू कौन कहतु आम टे गाड़ी टे आखि लगी जाता शोई पड़ू आम आसिक पहुँची गलु तो भोक कला गोटे रेस्टोरेंट आसिक पहुँची गलु चलतु भितर जा कौन कौन ऑर्डर होती खाଇବା खाई सारा पर आम भिडियो टी देखू तापर पूरी जा आस लेमन बज जाइछन सब हेलो हमर खाଇବା आसी पहुँची गला खाଇବା आसी पहुँचला आज अरुआ अच्छी डाली अच्छी मिक्स भजा अच्छी पापड़ गोटे अच्छी काकुड़ सालाड अच्छी कोबी अच्छी लेबुल मत कंपलसरी उठे खाଇବା छाड़ा तापर ब्लॉग स्टार्ट करिया जय जगन्नाथ खाଇବା पिया सरीगला भाई मैंने सब खाई आसुन गुड्डे सब खाई सब आइले कौन कौन केमी आम स्वाधीन कहे भाई भाई मैंने आस स्वाधीन भाई केमी कौन खाଇବା खाଇବା पूरा टेस्ट टेस्ट तो ठीक है गुड्डे हाँ आपको केमती लगे मत तो बहुत बढ़िया लगे खाइबाटा तो खाई सारे तो बर्तमान मो गाड़ी आसिक देखिपे मो गाड़ी गोटे देखा आम गाड़ी फर्चुनर पाखे आम आसिक पहुँची गलुनु तो फर्चुनर बसमु आम ए जीवु जाकि पुरी सी बीच रे पहुँचिकी गाधुआ पाधुआ करूँ एंजॉय करूँ एंजॉय कलापर टिके रेस्ट नहीं कि महाप्रभु पाखु जीवु महाप्रभु दर्शन करी फेरमु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आम आसी पहुँची गलु फाइनाली पुरीर सी बीच पाखे पार्किंग रे पहुँची गलु तो पार्किंग रे आमर गाड़ी पार्किंग करदेलु तो जहाँ जिनस पत्र रहा फोन पत्र पर्स किंबा जेको जिनस आम रखीदेलु गाड़ी रे लॉक करदेलु एबे आमे जाऊँ सी बीच को गाधेवा तो गाधेवा एकदम बहुत भाव मजा मस्ती करवा चलतु देखा सी बीच दृश्य
ଏଟା ପଢିବ ବଢିଆ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଆସିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, କେହି ଯଦି ଗୋଟିଏ କିଏ ହେଲା ଗାଧାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ, କେହି ଗୋଟିଏ ବି ହେଲା ଗାଧେଇନାହାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ। ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ଏଠି ପୁରା ଭାଇମାନେ ମୋର ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କେହି ଗୋଟିଏ ଗାଧେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି 2 ଜଣ ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଅଭିଷେକ, ଅଜିତ ଭାଇ, ଆଉ କେହି ହେଲା ଗାଧାଗାଧି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କର, ପାଣିକି ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେ 2 ଜଣ ଗାଧଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତମ କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ କତିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଭାଇ ତ ଅଜିତ ଭାଇ, ଅଭିଷେକ, ଆମର ଏଡ଼ିଟିଂ ଆମର ମାନସ ଭାଇ ହେଲା ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଇଏ କାଳିଆ ଭାଇ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଧେଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଇଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଗାଧେଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯା ଯା ଗାଧେଇବା, ଯା ଗାଧେଇବା ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଇଆଡ଼େ ହେଲା ଦେଖା ହେବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଲୁ। ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲଟା ଥିଲା ଆମର ସେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ, ତ ମୋବାଇଲଟା କାଢ଼ିକି ଆଣିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ପୁଣି ଜଣେଇବୁ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନଟା ଆମର ଭଲରେ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପୁରା ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି। ଏଠି ଅଜିତ ଭାଇ ଆଉ ରାଜେଶ ଭାଇର ସବୁ ପୁରା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ମିଷ୍ଟର ସିପୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୁରା ଚାଲିଛି ଆମର ତ ଭଲରେ ସବୁ ଯାଉ ଠାକୁର ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭିତରେ ଆମେ ଅବଢ଼ା ମବଢ଼ା ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଟିକେ ଆଜି ଫାଙ୍କା ଥିଲେ, ହେଲେ ଚଳିବ, ଫାଙ୍କା ବୋଲି ନୁହଁ, 7:30 8ଟା ପରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 9ଟା ହେଲାଣି ନା। ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଗରେ ଅଜିତ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇଖୁଣି କିଛିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଚାରିକର ବୁଲାଇକି ତ ପଳେଇମୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଡିଂ କରିକି ହିଁ ଯିମୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଅଜିତ ଭାଇ ପୁରା କୁବୁଛନ୍ତି ବଜାରରେ। ଅଜିତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ କହୁନା? ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଆମର ପାର୍କିଂରେ ରହିଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ବାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଲେନି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଆମର କାଠ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେତେ ସାରା କାଠ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତାପରେ ନନା ବି ଜଣେ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ କାଠ ପାଇଁ ନମସ୍କାର। ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଛୁ। ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।